Ibizo lami ngumbekezeli Moyo. Ngifunde eGoholi Primary School from 1987 ngaqeda grade 7 wami ngo-1993. Mina yimi president weGoholi Former Students Association esisungule ngomnyaka ophelileyo ngokuncediswa ngumphathi wethu wesikolo uMr Ncube onguye esisebenza laye manje ngezidingo besizibona ukuthi imali ekhaya kayisebenzi kahle. Ezikolo abantwana bayabhadala yebo i-school fees kodwa ekugcineni imali yakho igcina isibancane kakhulu ababhadala ngayo i-school fees. So sakubona kubalulekile ukuthi sibe nenhlangano efana la leyi encedisa abazali, incedisa abantwana bethu abafunda esikolo esafunda kiso thina. Thina zange silithola ithuba lokuncediswa ngabantu kodwa sizama ukuthi sithuthukise isikolo sethu ngamafitshane. Yikho okwenza ukuthi siqale yena lenhlangano ngokubona ukusilela kwezinto uhulumeni ngendlela asilela ngakhona ekuncediseni esikolweni. Hayi ukuthi abengafuna ukuncedisa kodwa kusuka kube khona mhlawumbe okwenza ukuthi ugcine izidingo zingafiki kahle kumbe masinya esikolo.